I te hui ā-motu I puta mai ngā kōrero me ki te rautaki hau o te minita a Peni Henare e pāna ki maihi ka ora. I roto I tērā rautaki I rongo mātou e pāna ki te hiahia me te wawata o te kāwanatanga ki te whakatū kia ko tahi mano kāinga. Mo tēnei tautonu, nō reire mihi ana ki tērā whakaaro, I naia nei ko tai ki te wā ki te tūtuki. Is it enough? Ki roto I te tai tokirau, e tino hiahia ana ngā hapu, ngā iwi me ngā whenua Māori ki te uru ki roto I ngā mahi ā-kāinga nei. Engari, he nui ngā pakeketanga ki roto I nei mahi hanga whare. Ko te hiahia o te tai tokirau, mā o tātou ringa, mā ngā ringa o te tai tokirau e hanga I ēnei whare. Kia noho motu hake wa tātou whānau ki runga I o rātou ake whenua me kia roto I ngā whare haumaru, ki roto I o rātou kāinga. Ko tētahi o ngā raru I naia nei, e wehe ana ngā huarahi, me ki ka hore te Māori e tino māramana me pēhea te rapu pūtea me te awhi. Ko tētahi mea nui mai te tai tokirau me te whakahau o te tai tokirau, kua rite mātou. Kua rite mātou ki te mahi I te mahi. Kia tūtuki I ēnei wawata o tātou e pāna ki te hanga whare. Me ki ko te hiahia ki te mahitahi ki te kāwanatanga, anō ki te kaunihera, ko te whakahau o te tai tokirau, ki te minita, anō ki te kāwanatanga, me ngā āpiha o te kāwana, kua riri te tai tokirau. Me ki, ko te hiahia ki te mahitahi ki te kāwana, me te kaunihera, kia tūtuki ēnei wawata o te tai tokirau, iwi, hapu, whenua Māori, hāpori. E mihi ana ki ngā rōpū Māori, e mahi ana ki roto I ēnei mahi hangawhare I tēnei wā. Ngā rōpū o te tai tokirau, I tū, ki te hui ā-motu, ki te kōrero e pāna ki ngā painga me ngā pakeketanga ki te mahitahi ki roto I ēnei mahi hangawhare. Engari, e te kāwana, ko tai ki te wā, ki te mahitahi, kia tūtuki ngā wawata katoa. This is new territory for Ngāti Wai to be moving into. Why are you moving into this space, and what can be gained from the collaborative that's beginning to happen in Tai Tokirau? I roto I te ākaurua o Ngāti Wai, he huarahi pakeke ki te hanga whare ki runga I ngā whenua Māori. I te mea, kei roto I ngā kāinga ki katoa I te Pākehā, anō ko ngā reiti ki runga I ngā whenua, no tērā pakeke ka hore te whānau e taia te noho motuhake ki runga whenua. I roto I ēnei wā o te mate COVID-19 arā ko te mate uruta, e hoki mai ana te iwi. E hihi ana te iwi ki te noho ki runga whenua Māori, anō ki te kāinga. Ko te wero ki te iwi o Ngāti Wai me ki ngā iwi o te tai tokirau. Me pēhea te aki me te arataki I ngā uri ki te noho haumaru ki runga I o rātou whenua. Ki runga anō I o rātou tikanga. What was some of the key messaging and takeaway from the hui last week? E mihi ana ki ngā iwi o te motu, me o rātou mahi, ki roto I tēnei wāhanga o tātou mo te hangawhare. Kua kite, kua rongo I ngā tino painga e puta mai ana. Ko te whāinga matua mo te tai tokirau, mai tō mātou ake rautaki hau, kia mahitahi ki te kāwanatanga. Me ki, me rāhui etahi o ngā rauiwinga pūtea hau e puta mai ana te kāwanatanga mō te tai tokirau, mā te tai tokirau. I tēnei wā tonu e hui tonu ana ngā iwi, ngā hapu me ngā whenua Māori, e pāna ki ngā mahi, kei mua e te aroaro, me te hiahia kia tīmata marika ngā mahi a te tau e tū mai nei.